Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka long kasngi bansa jingkan mau ki pat ba ka than umrai hadian ba menteri badai khmi yakatnat community and rural development ka Jylla u80 mandal benda kasngi ulawan ban play pat ba ka traditional market lani kata ka yo dilang jong ki pat ba Nongrep ka than hakishnong lom dat khla Bhoirymbong ya kati ka traditional market ka balate ha jingrut ka bakot san Klur tingka lingba ka Ministry of Tribal Affairs kan long ka jimintoi ka bakrai ki pat ba Nongrep jong ka than umrai bakin yo ban penyat yo bat dia laki marap maryang ki jongki dak ba phai khmat kerpang shaki marap ki ba khlem ai dawai bat hakan ka yo ki don hadu handru tadi ki dukan hakan ki ski lawan ban yadan ringkat lang da upa al hek menteri Sorkar badi khmi yakatnat animal husbandry and veterinary uba daman bat lamare MLA ka umrai uba isan a hinge MDC ka umrai USC Sadhu Director ka Community and Rural Development ka Dr. Ïaka talang BDO ka Bhoirymbong CND Block uba ST Rempei rangba shnong ka dom dat khla Bhoirymbong nalor kiwe de haba ajingkran hakani ka sngi u80 mandal ulapan paw gi jing snokmen banadan bentalang hakani ka sngi ka bakerpang kabrala ban pli pat ba ikana ka yo ka bakerpang ka ban ajing mentoi shikat de ki pat ba ka than khamtam bakin yo ban penyat yo yaki marap ki jongki lingba khani ka complex kabalashna kerpang ban lat na ka sngi uslam bat ki pumpum ula ongru bagani ka Sorkar Jylla hapo ka jinglam o menteri rangba ukan rat ke sama kala the bun ya ka pisa ban Kyntiew ka yo ka kot jongki pat ba nong kendong hakiba bun kilyang la ka de lingba ka jingla ban pli ki CND block hakeleng ki district ka Jylla ka jingyarap ki SHG bat ki we de bat benrap ba kumba menteri rangba udan ka thong ban Kyntiew ka Jylla kum kata ka $10 billion economy ka jingkiu jong ka yo ka kot hakit han nong kendong kan ya rap ru ban pen udlong ni ka jingthmu jong menteri rangba ka Jylla Song kani ka shrong ika bagi ong barang na napidon jaka in warra ngan warra ya ka skiem nangte na po travel industry na gali na ka benda ka jirul kam jong shrong ka jongpi barang yung to ka biak tinga la lek dekat me barang bai la kedo nga di kong ka jaka jong ka te ka jaka ka badan hangte po jong ikong teleskop syarap dim kong ya pet yang te ka jaka bensna ya tade ka traditional market hadian pada balai kendu pakai senang berramba senang pakai nukit kam juga senang yang ingin ke jaga ke bahaya juga senang boleh bimsna hang ni apa juga jaga juga senang tengok kata lele ke berbahap pada bagian yo bersna hang jaga juga senang dan kepada ke jing mentoi juga senang pada konsumsi borak kowe tengok kerpat ya minister union minister kata bor boleh perlu dengan dali Gilong bagi ke kini jaga gerak no sya jaga juga senang kepala menjulang pergi baik pak pergi nong senang bagi sna ya kini ke traditional market buat kilawar ra ru ya kini ke traditional market ha kini ke badan kepala ai swabha buat ke baik trelan dan kepada ke jemen to juga senang bagi nong senang hi jong kini ke lum dai kala borong kowe ingin numla adu benket ban ai Bhoirymbong ya UCB Chakrabarti Ubadairu U Director Jaga Sinagi Udairu U Secretary Joka Fishery Department Joka
but do jaga ada mana sebenarnya department ke pamangan ada buat pet kuma minister. Ya kita ya usi bicara kalau bertiru juga por pada pi baru kiri orang ba. Baru kilo kami, baru kisahlah. Bak kebelaon dari ba lamari menai MLA jopi kanu justru tengah yang long kami kena penggerak yang kawan konsum. Kebelak khot sobha yang ini tak kesur ke bapang pada kesur ke batiang menjadilah rekat langge magi baru. Buat mentang UI dan saya isyarai marpaniang ikon sama jogan ni kesrong ya bau bray la ai ke sak ke gerbang dan kepada belong nong ruai nong bai jinruai dan kepada ke bagi ton ki talents ki buat ma har ni kesrong ke jongi tinggal bray ke kesrong ke jongi marpayang aro la thum kumu chief advisor jogan ni kesrong jompi de kubai sibon ya ke jing thum jompi kumu chief advisor jom ni kesrong hak ni ke kesrong Kejongpi, sir, kepersongsit baka peliak mesin lagi ada kata-kata Banginyo, bakanero kadai, bangilak melenti, nado menung lak melenti, nano kan po kata kesni banginyo no ban play ban penon kam ya kene ke traditional market baka don hasnda songi ko bangi ibaro, kene kawai kadai. Kasing ebok edaw ya kasnong lo like Plie bro kawai ya kung no conspiracy bro kawai ba ya gari Bhoirymbong bro kawai awan ya kermen scam ro bagane kayo halin ada pleasant menta halin katukan ni por bakan long ro kayo kabayat pa kabayat nanti banda kawai ni kawai kasni kaliyo ro ka best market segini ke ribuan ke tanya ribuan ke jongi. Ano yung pikir ke traditional market kali ke yung inflation mentaro. Ngimong reka day tangjong kani ke tangjong kani ke konspirasi ni kala dero kayo jong ke ribuan bingi borokoway. Dengan kermen scam ro kani kayo kadai ke thet ke kai pateng. Kamdere panlong kermen scam kamdere panlong tang para mengi Ikwa hero, bagi beriu na par sila. Dari ikwa na par. Jong kani kari ka jong hero kinwan nangawin ko kaski ban khai lele ban khai. Iki mar kitiar kitar ki jong ki. Pangakit bok kerero ya paro kini kinang song yo. Bahkan noro ya ki. Kaba daw hero bikin rung. Ya kini ki yo. Bandai kita kitiar kitar ni ki mar ki jong ki. Kinong ki ba. Edaw ebok kinangak susu kan kamai kamba susu badhiro kawero kapelong ma kapiki tenat namar ba mas de play gini kayo bisa ya keren badi romba snong batet isi jong kan snong romda kla aden kala de play kate kayo ko padan sate kate kayo ko padan ko padan ro kan kamlong tenat makan kamlong kloy ro namar ba Senirung lah yang penliok dan penon kami ini kayu. Coming to the gardens of Britain because the beautiful view that this area presents, it is mesmerizing, it is unmatching, it is like somebody were in Switzerland and all these things. And not only that, only 1.5 months back we were here with Honorable Chief Minister to inaugurate the block integrated development complex here in Bhoirymbong. And this block is also related to me because his father, Lamar's father, he was a dear friend of mine, and we together fought for new blocks, and that's how I got a new block. Manaitan Dhar got this block, Bhoirymbong block. Bahai got his Mopat block. We together fought at that point of time. So your block and my block, age-wise, they are born together. So that's how also I am linked to this area. And today I am very happy that I am standing here in front of you with immense pleasure to mark a significant milestone in the development of this successful completion and inauguration of this traditional market at Bhoirymbong. As Bahak has told that how he has gone and got this program, it is sanctioned by the Ministry of Tribal Affairs and
The administrative approval was granted on 3rd April 2020, and then tender process was initiated by DRPA NONCO